What's up guys? Daisy here and welcome back to my channel. Yay! We're here at the Waterfront Hotel. Mag-lunch out me sa Cafe Uno. So it's my, I think, third time here in Cafe Uno. Look at this guys. Look at that. It's Christmas! Hi guys! Hi guys! Charot! Hi guys! So, mag-dinner, mag-lunch din may kay tungod birthday ni Kai. Hi guys. How old are you, Kai? 23. Minus 10. We're here at Cafe Uno. Hi guys. Hi guys. Hi guys! Nonilon's here. Nanilon? Dagan tayo na nanilon. Na white na akong kuan. Okay, I have a new lens. I'm using the new lens now, guys. So, just gonna go there and grab some foods and then I'll be back. Eat guys. Kapit na yung Christmas no. Diba guys, nag-ask ko sa story if unsa yung mga assumptions ako So ang first kay maldita because of the face, pero pagduol na sa imong friend, pag bicon friendly man di ay mo vlog naturally. Char, grabe no. Maldita day ko guys. Maldita ko, Jeff. Ha? As in, yan naman. Maldita ko. Maldita ko. Maldita ka din siya, hindi ka manghatag sa Cheria. Uy, manghatag rin ako. Sige, so mo to ang from John Ramas. Maldita ko no. So next kay from Robbie Albano, Sabaan. Perfect. Sabaan ko guys. Katawa sabi. Di ba ako sa Sabaan? Mara, sometimes Sabaan ko. Sabi na magkulit ko lang mao. Sunod next. From Kim Yang, stricta, hihi. Sa man yung paela. Ano naman? Stricta ko kuya nun eh. Dili. Di ba ano? Pero stricta rara kung now... Kamot lang, stricta day ko day. Stricta ko. Murag nasa. Murag nasa. Di man good ko stricta good. Next kay... Hello! Palawan. Ay, nag-comment eh. Next kay... Unsay dugo. From Soko Wu. Oh. Kind and has the beauty of the true dalagang Pilipino. Charot! Oh, kind and thank you! Dalagang Pilipina. Awa. Tinood no. So next. Sige, unya lang sa dakoban, magkuha sa kog food na line. Second plate. Okay guys, so here's my second plate. Puro lang din mga sudan. Wala na ako nagkuha og rice kay para di dayon ko mabusog. And then nagkuha sad ko og soup. Unsa ni siya na soup gani? Bulalo. Nga naay kanang one naay mais and yes, the baka.
Yay! Naku, kay kong kaon, guys, no? Naku, kong kaon. Ano? Ang banga. Buttered salmon? Bird. Fried salmon. Salay na dito. Happy kasi po. Basta. May pasta na po yung mga meat. Thank you. Carbonara. Kaon na siya, carbonara. This one is a pork. Super hungry. Lami. Sige. Let's continue now with our assumptions and kuan. So next assumption Wala yung katayin mo. from KK Kalok KKK. You're such a ray of sunshine and whenever you're around, you fill the air with warmth and happiness. Ang good! Kagilak. Assumption din siya. Thank you. Kay kakakaloklok. Next is from Hindi naman nag-prepare ko diyan. Jaya. Dili, oy, naagid siya guys. Oh, from, diba, Jaya. Kang Jaya kay, saan eh? Approachable person. Approachable person ka? Hindi. Grabe siya. Dali tayo. Next kay, from Rosa May Mansueto. I still remember katong una ti ka nakitaan, morena, good looking, very kind and approachable kaayo. Wala na ko na ko kakita balik nimo in person pero grabe akong pag-idolize nimo. Ay, thank you, Jai. Binayaran. Mamunarian ko na mo, guys. So next way. Oy, kwarta. From Vera from Vera GBR. I thought maldita ka ate and naanak ka sa 30 nga age when I saw you at Bicon pero wala pa di ay. Grabe siya, savage ka Jay ah. 30. Huy. 30 anyos na kaday. 30. Bitaw guys, like pag high school ganin ako kay ako'y pinakabata in terms of age pero ako'y pinaka-matured og naong like pag high school, pag elementary pa gyud. Ano sila? Dili sa doy grabe sa sila. Pero Pakuha lang ka nagpainat. so next na Nagpainat From- magitan. from Samantha Tejore. We met in Bicon in Fest. I really thought you're strict but I was wrong. You're so humble and fashionable. Charot! Humble, yes. Humble good ko guys. Humble. Charot. Joke lang eh. Dili. So next kay asa pa akong nawa nabasa guys. From Lance0475. First impressions may be that you are easy to be with person and likable or pleasant talk to. Pleasant to talk to. Thank you. Pleasant to talk to. Ako kay sabaan gid ko pero usahay kay depende man sa akong mood. Nakalimot ako. Take out. See? Tomato siya. Next guys. Ha? Tuo ka nila dito. From Ilosin Nikiso. Mabait. Siya, Tagalog ka, Jay? Mabait ko, no? I thought spicy. Kaya kinuha ko kasi. From Alinka, Malinka, 2004. Muna siya iyang assumption, guys. Ay, sana? Muna yung assumption na. Hindi mo klaro. Muna yung assumption ako. What does it mean? It's only a smiley. Happy person. Dako baba. Ay, dako ko ba? Anong dako mo ba? Ito din lang po.
So, maura to siya. So, kasagaran sa mga assumptions ako kay maldita kuno ko. Maldita ra akong naong pero dili gid ko maldita, guys. Tinood na. Bitaw, di ba yan na? Hindi siya maldita. So, unsa man yung makakuan na? Unsa man gyud akong true na college worker. Di pa nang ko din kita. Kuan, loving and caring. Lo, yun sa pagkalabing. Si Mao man ingon ako. Kami kayong sabaw, guys. So, sa mga nakailan ako, comment mo if tinuod ba lang mga assumptions, ha? So, ang uban kaya lang assumption ko no kay dako kaon. Ano ba to? Tinuod bitaw? Magdako magkaon nila. So, cheers! Oh, birthday ka. Let's talk sa mga tao sa Ukraine. Ukrainian. Mga bapo sila guys. Sa Qatar. Kasi yung mga tawag sa tao sa Qatar. Katarman. Qatar man. Ha? Qatari. Unsa? Qatari? Qatari, good? Hindi ko sure. Qatarian. Sabi ko. Unsa yung pinaka-worst mo na experience last one? Pupil. Ipa. Kuan. Sit on the area. Paaklapis. Ah, Tabian man kayo kung bata pa. ikaw, Jeff. Unsa yung pinaka-worst na Sa abo to ba? experience? Kung kinsay malate, ini ka Friday to, mao to shipper for the next 3 months. Ah, Kalimot ko doon kami kapag malate. Sa 3 months yun mo naman. ikaw siya. Ako kaganang sa ulo gani. Na eraser. Sa Yeah. blackboard, gilabay sa ulo. Ah. Ikaw, JJ. Mama, butan mo ako noon. Ha? Butan mo ako. Ibutan, wala yun ka na bunala sa mong teacher. Wow! Nagduha mi Julian Soul sa classroom. Ang nga, Kunya ang Julian kay gikining ko. ipatoon sa inyo ah. Yun sa. Kimbargos man sa yabot hilakan ako. Kaya wala giuli. Yo, wala to. Siglet. Good boy man Si siglet. Glenn lagi kay good boy, wag na siya gikuan, panisyan sa iyang teacher. United States ayan. Wala gid kay panisyan, Glenn? Wala gid kay panisyan? No, remember? Wala. Dili sa ko na nakasipad ko sa una. Sa Lupel ako. So pagka-college na ka ng sapot. Sipat ko pero dili ka ng bando. Mag-iatan lang. Miss nag-vlog kami. Yes. Kasi nga mo. Daisy, subscribe to my channel. Birthday boy. Hi guys. Man ako gaon, oy. Ano ko gaon? Kani kay kasama. Tulo na akong plato na hurot. Tulo. Ma-appeal na tatanan, guys. Oh. Diba? Like Wala ni tanan akong mga workmates. Mana siya, kailan na siguro mo ani, kanoni katong single sa akong Baguio na vlog. Yes. Nya kana si Rafael, si Manny, si Master, maraming boss, big boss, si Sir Ryan, si JM, si Glenn, Kaya ko ni mo. si Kai, ang virgin sa mong kuan. Virgin pala. Kani si Sha og si Virgin to. Jeffrey. Ikaw, virgin sa ka. Nya wala lang diri si Ma'am Verbina napay kulang diri isa. Ano? Master ka na, master. Ah! Alright, so that's all for today, guys. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a big thumbs up and make sure to subscribe to my channel. And I'll see you guys on my next vlog. Bye, guys. Bye. Close.
Ala ba? Ala ba? Close ba? Sus, way lami. Bye!